ketika buat speech. Dan rai ngkau apa ngadi kepor ba nak kalian terkaisi. Tapi ya bawa nak yang dekat kan cuma tuan kono kemaki kena maki mo. Ini tu menyalam bakala, mani tu balik kan dengan kandi kan apa nak. Membuat karbanan rak ka budget kecuali tang dah berkomsi. No. Kecuali tang itu ibn kamu ba sungguh terkait ya ka ba. Bawa kam judan kahat kepor bermasyarakat dan rai kacang akan yang start ke isi, kacang akan yang start ke isi, kacang akan yang start ke finance department, lalu yang kan bakal nampak kalau udah kita akan bedai bakal dikam ketinggi kacang sub, kemudian bakal konsen ketinggi. Bangga pi baru pembedahan mana apa yang terbaru mah di malah workout lo deki option hidup ini mirak sedar, akan keluar bakuliu, yang finance ya ke budget. Ketika sin ke meningkat ketika sin berangkat kadang ada budget speech through mana kalian jaga isi, kadang nak budget speech, bahkan rakno, ya karut dengan committee, ketika dekat penulis kadang nak budget speech, bangin kita kamno sian ya kan diru, jaga recruitment committee, dan setiap kemudian ke member, ke prosedur jangan dekat recruitment committee, Arpat ketika sin kemudian kong, kaba nak kalian jaga isi, kalau nak budget bu, ya ketika trading license, jadi print ya ki trading license. Kan desu ke basu aiwa syaki wei ndai kan le hi dak department. Kita boleh ni semi bahkan print hi ka isi dekat department ya ka trading license. Baru sikata hakini ki isi ki belatnya. Ya ka trading license ka renewal ya ka trading license. Renewal jo ka trading license ka song khatsan spa ka wei. Tang ban print. Kenapa ni mo tang ban print ya baru kejadian kam ban check di dokumen, check ya baru kejadian kam le ada ki staff jo ka district council. Tang ban print ya ka renewal ya ka trading license beri khasan sepatang ka khalai sepak layo ya kibriu ke basu outsource. Kemudian kita ni kiru simat ada mana ngipter. Kini kita outsource kiyo khalas pa district council kiyo tang lai sepak. Tidak man bendor pi kata tang man print ya ka trading license. Ke babun ki kam le de kinong tai joka department mo joka trade department. Pala nyila ban le kam tara nyila ban chimti mangi lemba jong ka trade department ban print ya kini trading license kan kentiu ya ka revenue jangka district council syakumba 100 polak sistem mundur ni 100 polak sistem kan kiu ka revenue jangka district council tang nakadaw mangisim tihi ban prinno ya kitchen lesson ya ka baboro sikata asu aiwa sikiru simat ini sikyo panikta ang ta ka aru iso kaman sibut ba nakalian jong finance berarti officer kilawan ra tani ka di ka surplus budget ka mamut babon ka jengmi ya ka jeng pelut mo kini kami di nomor nakaliang jongi ni bakum dan lokasi pasang jo kasi ni la penduna ji dekat jongki step member ke bamut di duna nantang ni la wengut ya baru ki komiti kemudian nak isi ke berem ki thong ki komiti ke bam sutu so house tu don chairman don secretary don ki member ki bayo honorarium tip su ke jeng pelut barkan ni lama ini jingle bari jongi mangila wengut ji baru ki komiti ki balang unnecessary ki bam dan kamtan anyo tanggi katukan ki komiti ki kam kala bangin kunai ya kejeng pengisa jongi ka district council balengi kunai bangi sotu baka district council jongi ka financial position ni dekat kejeng sa kalong kam da be ka bakhan ni dekat mo finance sebatai bagi kata gile kini khnang ba kanam don kono kerjing ta aya ka council berkham tam ya kinong play joka council ni EM development jong ni ka isi ka jongi na do ba kastang ban sim ya ka senjam ban don mapukan ka ying ka ban buram ru ngina persyang ban pet ban kmi benia ben pepin kat ka bangila na ka banta ban wanra nang kong ya ka ta ka bangi ong ka cing bet ki cing renti hakirukom chung cing penet kam bad nakatakadaw apa kipor kin anang yat naka wi ka banay sa wi ka banay agaba mentang ipo isu ni ka banta ka bangidan ya ka session ban pendia chakmat ka bani ka mang tengka ka jungi hadin ka cingya perkhat bania ka cingya syong bahan apa banta kam ban pet bania kumbangi loong banginung pelut kai penserwa kai na ka banta ki pisa chung council kadai kata ka bangi wanra ni frame ya kaneka budget ka chungi ya ka bangi wanra kaneka singi nang baka budget speech ka chungi
Pia ka bide ba tu sop head ka ba nakalian chung I NO manero ila ong makalong ilakan ila kaliru da ka ikar bul piwan ra ya kan ka sop head ni kicak jing sisa kamdon hira kan no karur ka ba khang yang ni ro ban le kiai ki bala do cucian do mansyar ka isila ka sembo dan kaman wara igino gino sop head ki batumai ka hab iban le kam ta ka cinya chu kam ti ini benda sop head ibang ibu kata ka supplementary expenditure tu kapang ibu kanang specifically bet na kabentak araja arpusan dalang betik kum ka cing benta bala da don kan no ka kis ka ba arais na kabenta ban penlut ya kabenta ka bari ban penlut ngin haban sim na itu ibenta kan dia ngata ka syai kata kam dai kai na marla da cia ba don kan no ka kep ka ba ngihapan penlut ladang imdon lepa ka ba ngila mang na kan na ingin penlut kata ka digi kali tadai halor ita ngisuan ra itu supplementary expenditure bahkan long lepa agak sip site na kabenta cuy